maragol ning nanay party list na makatanggap yung sumasumangid na suporta ka rin niya iliwang grupo. Ay report ng Patricia Mamango. Kabang papalapit na yung 2025 midterm elections, sumasumangid ang suportang atatanggap na kanuning nanay party list, iba't kareng personalidad at grupo king niyayaliwang sulok ning bansa. King Tondo, Manila, may tipon-tipon lareng tala suporta sa kening tricycle at motorsiklo, susulod ding maluto at maputing kamiseta at atimpang poster ning party list bilang papakit suporta. King Pampanga, meto nga Zumba session na rin kebabaynan, ing pesinayan bilang pamakisan metong king advokasya ning party list, amanyulong king kapakanan ning pamilyang Pilipino. Susuporta la naman rin kilalang social media influencer, kalupadari Mac Mariano at Nanay Anli Sexy, pinuri ing plataporma ning party list sa makatutok king kabulasan, serbisyong medikal, edukasyon at kabiyayan. Kilala ing nanay party list bilang metong kareng promising a grupo ng alalan base king WRN party list preference survey nung nukrin mi pwesto 80 bilang kalabing-limang pekakilalang party list king bansa. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.